Pemirsa, Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak membuka ruang negosiasi dengan pihak musuh di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Burjerdi menanggapi usulan dari pemerintah Indonesia yang ingin menjadi mediasi. Burjerdi menegaskan Iran tidak akan melakukan perundingan dalam kondisi saat ini. Pemerintah Indonesia mengusulkan menjadi penengah atau negosiator di tengah ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika. Menanggapi hal tersebut, pihak Iran dengan tegas menolak adanya negosiasi dengan Israel dan Amerika. Ia menjelaskan, sikap tersebut diambil karena Iran merasa telah beberapa kali melakukan negosiasi, tetapi pada saat proses perundingan berlangsung maupun menjelang akhir pembicaraan, wilayah Iran justru diserang. Karena itu, menurut Burjerdi, Iran saat ini memilih fokus menghadapi pihak lawan di medan perang. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم و هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan akan menjadi penengah dalam perang Iran dengan Israel dan juga Amerika. Usulan itu muncul usai ketegangan itu mengalami peningkatan.